umva aka kantu. Itangazo yasohoye Yago ubwe ku giti cye rigaragaraho na kashe ya RIB igaragaza ko bakiriye ikirego cye yagize kure cyane. Bamwe baravuga bati se ibi ni ibiki, bamwe baravuga ngo ni prank. Ndagira ngo mbivugire imbere y'izi kamera zose ziri hano, ni nyinshi ndimo ndazibona. Nta prank n'imwe njya nkora, abantu babyumve neza. Bivugira aha, umunsi nakoze prank nabwo nzavuga ni nabatayemo, nzavuga ati nabatayemo aga prank. Ariko kuri ino nshuro nta prank ngenda ategura ngiye nka Yago muvuge ngo ngiye guprankinga abanyarwanda, kubera ko ngiye abantu bankunda ntabwo nzi aho baherereye. Sinzi niba ari abasaza, sinzi niba ari abakecuru, sinzi niba ari urubyiruko, sinzi n'ibyo bakora, uretse kuba kiri ikiganiro kuri Yago TV Show. People with friends. Itangazo yasohoye Yago ubwe ku giti cye rigaragaraho na kashe ya RIB igaragaza ko bakiriye ikirego cye yagize ati itangazo rigeneye abakunzi ba Yago TV Show tariki ya mbere y'ukwa karindwi ahagana saa 4 za mu gitondo nibwo cano ya kure cyane. Bamwe baravuga bati se ibi ni ibiki, bamwe baravuga ngo ni prank. Ndagira ngo mbivugire imbere y'izi kamera zose ziri hano, ni nyinshi ndimo ndazibona. Nta prank n'imwe njya nkora, abantu babyumve neza. Bivugira aha, umunsi nakoze prank nabwo nzavuga ni nabatayemo, nzavuga ati nabatayemo aga prank. Ariko kuri ino nshuro nta prank ngenda ategura ngiye nka Yago muvuge ngo ngiye guprankinga abanyarwanda, kubera ko ngiye abantu bankunda ntabwo nzi aho baherereye. Sinzi niba ari abasaza, sinzi niba ari abakecuru, sinzi niba ari urubyiruko, sinzi n'ibyo bakora, uretse kuba kiri ikiganiro kuri Yago TV Show. Nyuma yaho bikomeje kuvugwa cyane ko Yago TV Show yamaze kuburirwa irengero ku muyoboro wa YouTube channel, uyu munsi Yago yanyarukiye ku rubuga rwe rwa X rwahoze rwitwa Twitter aduha itangazo rigeneye aba Energy. Aba Energy ni abantu bafana Yago mu muziki ndetse banakurikira ibiganiro bya buri munsi byanyuraga kuri Yago TV Show nk'uko tubimenyereye kuri Yago TV Show ku muyoboro wa YouTube channel. Itangazo yasohoye Yago ubwe ku giti cye rigaragaraho na kashe ya RIB igaragaza ko bakiriye ikirego cye yagize ati itangazo rigeneye abakunzi ba Yago TV Show tariki ya mbere y'ukwa karindwi ahagana saa 4 za mu gitondo nibwo cano ya Yago TV Show yavuye ku muyoboro wa YouTube channel bikozwe n'umuntu utaramenyekana, gusa twamaze kwiyambaza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB vuba muramenya ukuri. Big Energy. Aha umuntu yakwibaza ngo ni ibiki bikomeje kuba kuri channel zo mu Rwanda, kuko ni ibintu bimaze kuba ku bantu batandukanye, dore ko mu minsi yashize byabaye kuri Philipita, umwe mu bantu bamaze igihe kinini kuri YouTube channel, umwe mu bantu bafite uburambe mu itangazamakuru ndetse no mu gukoresha social media. Yago nayo n'indi channel yari ikomeye cyane ikunzwe ku rwego rw'isi atari mu Rwanda gusa, dore ko yari iherutse gufungura branch ya Yago TV Show Uganda mu minsi yashize bafatanyije n'uwitwa Gasana. Kugeza uyu munsi Yago TV Show ikaba yamaze kuvanwa ku muyoboro wa YouTube channel guhera ku itariki ya mbere kwa karindwi. Hakaba hakomeje kwibazwa ikintu kiri kuba, abantu baba bari kubikora ndetse n'abantu baba byishe inyuma. Abakunzi ba Yago TV Show batandukanye bahise banyarukira kuri YouTube channel ya kuri Twitter ya Yago batangira kugenda bashyiraho comment. Umwe yagize ati uwitwa God's Will aravuga ngo bro was called and loved till they decided to rest his mind in peace. Undi yavuze ngo you are attention seeker, ubwo wanasanga wayikuyeho ku bushake bwawe kugira ngo abantu bakugirire impuhwe, dore ko twari tumaze kurambirwa drama zawe none urabigereka kuri nde. Abanyarwanda tumaze gucangamuka umusa, reka ubutesi n'ubupfayongo. Ahangaho umuntu yakwibaza ngo umuntu nimba yabuze umuyoboro we yakoreshaga mu buzima bwe bwa buri munsi, ni gute umuntu yikora akaza akandika comment nk'iyi ngiyi atitaye ko umuntu ari mu bindi bibazo ariko bimuhangayikishije. Hari n'abandi benshi bagiye bashyiraho comments zitandukanye. Hari nk'uyu yavuze ngo I used to believe that people dislike you, but upon observing recent interaction with others including unkind words, leave calm and see that you are not portraying yourself positively, encourage you to return being the influential person you once were in the community. Undi yavuze ngo
tugomba gufata igisambo. Ni ibintu abantu benshi bakomeje kugenda bavuga ko byibuze hakwiye kugaragara umuntu ukomeje kugenda hakinga cano zitandukanye hano mu Rwanda, akabasha kugenda yaziba cyangwa se zikaba zaburirwa irengero, dore ko bikomeje kugenda bigarukaho kandi bigahera ku macano manini akomeye hirya no hino mu Rwanda. Ni ibintu bikomeje gushyira mu rujijo cyane abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga mu Rwanda, bibaza ikintu cyaba gikomeje kugenda kiba ku miyoboro ya YouTube channel itandukanye. Undi yavuze ngo ntugakinishe abantu bakurusha ubwenge peti. Ubwo si ryo ni itangazo ni bwoko ki? Ubwo se utweretse itangazo cyangwa utweretse kashe gusa? Anyway, we don't care of everything, mind your business. Hari abantu batandukanye bagiye bashyiraho comments zitandukanye, hari izo kumuca intege, gusa twicyo twavuga nk'abakunzi ba Yago TV Show kugira ngo tumukomeze, kandi twizeye ko ubugenzacyaha buraza gukora akazi kabwo neza, tukaza kumenya igikomeje kugenda kibyihishe inyuma. Murakoze cyane, ndabakunda. Ibiganiro byacu nakagaruka, mukomeze mubane natwe. Kora subscribe kuri Inshuti TV Show, nimba utari wabakora subscribe unayisangize n'abandi. Ibihe byiza, umugoroba mwiza. Nyuma yaho bikomeje kuvugwa cyane ko Yago TV Show yamaze kuburirwa irengero ku muyoboro wa YouTube channel, uyu munsi Yago yanyarukiye ku rubuga rwe rwa X rwahoze rwitwa Twitter, aduha itangazo rigenewe aba Energy. Aba Energy ni abantu bafana Yago mu muziki ndetse banakurikira ibiganiro bya buri munsi byanyuraga kuri Yago TV Show nk'uko tubimenyereye kuri Yago TV Show ku muyoboro wa YouTube channel. Itangazo yasohoye Yago ubwe ku giti cye rigaragaraho na kashe ya RIB igaragaza ko bakiriye ikirego cye. Yagize ati: itangazo rigeneye abakunzi ba Yago TV Show, tariki ya mbere y'ukwa karindwi ahagana saa 4 za mu gitondo nibwo channel ya Yago TV Show yavuye ku muyoboro wa YouTube channel bikozwe n'umuntu utaramenyekana. Gusa twamaze kwiyambaza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, vuba muramenya ukuri. Big Energy. Aha umuntu yakwibaza ngo ni ibiki bikomeje kuba kuri channel zo mu Rwanda, kuko ni ibintu bimaze kuba ku bantu batandukanye, dore ko mu minsi yashize byabaye kuri Philipita, umwe mu bantu bamaze igihe kinini kuri YouTube channel, umwe mu bantu bafite uburambe mu itangazamakuru ndetse no mu gukoresha social media. Yago nayo n'indi channel yari ikomeye cyane ikunzwe ku rwego rw'isi atari mu Rwanda gusa, dore ko yari iherutse gufungura branch ya Yago TV Show Uganda mu minsi yashize bafatanyije n'uwitwa Gasana. Kugeza uyu munsi Yago TV Show ikaba yamaze kuvanwa ku muyoboro wa YouTube channel guhera ku itariki ya mbere kwa karindwi. Hakaba hakomeje kwibazwa ikintu kiri kuba, abantu baba bari kubikora ndetse n'abantu baba byishe inyuma. Abakunzi ba Yago TV Show batandukanye bahise banyarukira kuri YouTube channel ya kuri Twitter ya Yago, batangira kugenda bashyiraho comment. Umwe yagize ati: uwitwa God's Will aravuga ngo bro was called and loved till they decided to rest his mind in peace. Undi yavuze ngo you are attention seeker, ubwo wanasanga wayikuyeho ku bushake bwawe kugira ngo abantu bakugirire impuhwe, dore ko twari tumaze kurambirwa drama zawe, none urabigereka kuri nde? Abanyarwanda tumaze gucangamuka umusa, reka ubutesi n'ubupfayongo. Ahangaha umuntu yakwibaza ngo umuntu nimba yabuze umuyoboro we